हाम्रो मिशन सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबर। स्मार्ट 24 न्यूज, स्थानीय खबर, राजनीतिक खबर, उद्योग तथा आर्थिक खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर, खेलकूद खबर। चाँडै नै भिडियो सहित स्मार्ट 24 न्यूजमा प्रसारित हुने जानकारी सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा गराउन चाहन्छौँ। हरिनगर गाउँपालिका 1 नम्बर वार्डको टिम लिएर आज साबिक 6 नम्बर वार्डमा घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछ नेपाली कांग्रेसको टिमले। यही नेताको एक बेर भिडियो भाइरल छ। चलन 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 आगो चलन चल जान तो जल्दी आ चल ना हो कभी दिया वैशाख 30 गते हुवाला स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दिशा हरिनगर गाउँपालिकाको उम्मेदवार कमला अन्सारी, उपाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार रिमझिम कुमारी भगत, 1 नम्बर वार्ड अध्यक्ष पदकी उम्मेदवार अब्दुल लतीफ मिया, वार्ड सदस्य पदकी उम्मेदवार विनोद बहरदार, प्रदीप कुमार गुप्ता, महिला वार्ड सदस्य पदकी उम्मेदवार समीना खातुन, दलित महिला सदस्य पदकी उम्मेदवार पूनम देवी दास तत्मा के चुनाव चिन्ह गाछी छापमा मतदान गर्दा भारी से भारी मत